Pozdrav svima, dobrodošli u novi tutorial u kojem radimo promjenu ove ovdje pozadine, to jest promjenu logon screena. Za početak ulogujemo se na naš nalog i sve što nam je potrebno za ovaj tutorial jeste jedna slika koja će biti u JPEG formatu, a da pritom ne bude veća od 256 KB. Kada smo taj uslov ispunili, idemo na Start dugme i kucamo program regedit. Uđemo u program regedit i dozvolimo. Zatim biramo ovaj ovdje folder HKey local machine. Zatim idemo na software, pa zatim na Microsoft, zatim na Windows, pa posle toga na current version, zatim na authentication, logon UI, background i sada počinje posao. Znači za početak obrišemo ovaj OM background i napravimo new dword value i nazovemo ga OM background, baš kao što se zvao i onaj prošli. I nakon toga odemo na modify i dodelimo mu value data 1 i hexadecimal. OK. I nakon toga ostaje nam još samo da ubacimo našu sliku u određeni direktorijum. Idemo na My Computer, zatim na C local disk ili gdje vam se već nalazi Windows, znači to je C uglavnom. Idemo na Windows, zatim System32 i idemo na OOBE. Nakon toga ovdje kreiramo novi folder koji će se zvati info i zatim kreiramo još jedan novi folder. Možete koristiti prečicu u Windows 7, Ctrl, Shift i N i njega nazovemo background. Izvinjavam se, background s. I nakon toga u njega prevučemo ovu našu sliku i nazovemo je background default. Znači baš ovako kao što sam ja nazvao, znači ako napravite neki razmak ili tako nešto, ovo sve neće funkcionisati. I sada da vidimo šta smo postigli. Znači odemo na prvo switch user i evo vidite. Znači već se ovdje promenila i kada uđemo i recimo ugasimo računar, također će biti ta slika. Isto tako i kada palite vaš računar, to jest uključujete ga, isto ćete dobiti. I to bi bilo to, pa hvala na pažnji, pa do narednog slušanja. Pozdrav!